Neki dan, mislim u srijedu, je u županiji onako pompozno najavljen projekt ili ti ga web stranica na kojoj bi trebalo biti objavljeno pomorsko dobro ili koncesije pomorskog dobra pod nazivom Pomorsko je dobro. Mi smo trubili o tome pa bar godinu dana prije sa našom Vladimirom Maskarel, koja je štitila pomorsko dobro. Prvo je krenulo se sa Brača, a onda po svim otocima, jer su ljudi vidjeli da ćemo ostati bez obale, a to divljanje na obali nije zaustavljeno ni dan danas. To je dokaz uništenja obale. Pogledajte od Splita do Makarske što se događa. To je divljaštvo koje jednostavno nisu ni barbari, ni Huni, ni Avari, ni mnogi napravili, ali uspjeli smo mi u jedno 10 godina. Vladimira, dobar dan. Dobar dan Vedrane, dobar dan slušatelji Radio Brača. Ja sam ne bud lud otvorio, imate tu mikrofonije malo, samo se namjestite, molit ću te slušalice. Jeste sad normalno čujemo? Sad se normalno čujemo. Evo ovako, htio sam reći da sam ne bud lud pogledao te njihove mape i te linkove na kojima se apsolutno ništa ne vidi. Opet imamo mikrofoniju. Najbolje da ugasite slušalice, to bi bilo najbolje, da iščupate taj kabel. Je li sad normalnije, valjda? Sad je okej. Evo, dođite malo bliže mikrofonu. Htio sam reći da to što se može vidjeti na toj stranici su nekakvi čestice, pa ucrtano pomorsko dobro, ali ja ne znam sa lud ili ne razumijem pravo ili dosadašnje zakone, ali pomorsko dobro je od crte plimne linije pa 7 metara prema kopnu. A ovdje na ovim nekakvim ucrtanim sadašnjim mapama stoji da je 7 metara u moru pomorsko dobro. Pa ne znam ko je lud, jer oni to namjerno rade, da nas, da oprostite, zajebavaju. Ma dobro, ima tu puno stvari. Pomorsko dobro je definirano zakonom što se toga tiče u ovaj dio u moru. Koliko ja znam je 30 metara u moru, ali to nije zato, to vam je prikaz na karti, to je stvar geodetskog prikaza i prikaza karata. Ako je to tako, što ste vi sad rekli, onda promet, odnosno Parking Split ilegalno naplaćuje ljudima u Stobreću parking na rivi koji je pola metra od mora. Nije ni tako. To je opet poseban zakon o određivanju lučkih granica, šta spada pod pomorsko dobro, šta ne spada pod pomorsko dobro. Jer lukama nema tih 6-7 metara od mora da je pomorsko dobro, nego se uglavnom određuje granica metar od obale. To je 100 pravila, 100 zakona, odnosno jedan zakon o pomorskom dobru, onda ima drugi zakon o izmjerama pomorskog dobra, pa onda ima pravilnik o određivanju granica pomorskog dobra. Međutim, ova stranica koju ste spomenuli na početku, znači što je županija pompozno promovirala neki dan, samo jedan dio se odnosi na granice pomorskog dobra. Ja bi rađe razgovarala na početku o samoj stranici kako je do nje došlo. Mislim, naslov je Pomorsko je dobro. Mislim, očigledno je da je inicijativa Javno je dobro nešto odradila na tome. Ako ništa drugo neće priznat, bar se vidi kroz sam naziv Pomorsko je dobro da je inicijativa Javno je dobro sugerirala i dala početnu inicijativu i početnu ideju i neki, kako se kaže, dijagram toka kako bi ta stranica trebala izgledati. To vam je bilo ravno u rujnu 2017. Dakle, i to smo znači napravili jedan kratki plan kako bi ta stranica trebala biti, šta bi u stvari trebalo javno ljudima objaviti, da oni uopće vide
šta je pod koncesijom, šta je koncesijsko odobrenje, di je pomorsko dobro, di nije pomorsko dobro, šta ko smije raditi na pomorskom dobru. Koliko to ima? 2,5 godine, mislim. Do sad i osnovno u onome što smo tada inicirali i tražili je da naprave kartu. Kartu na koju čovjek može kliknuti na internetu i pogledat, aha, to je koncesija od Marka. Marko ima pravo na 200 stolica i može prodavati sladoled. Područje mu je to i to. To nije napravljeno. Napravljena je lijepa stranica, ima jedan savršen naziv, meni se osobno jako sviđa, vjerujem i čitavoj radnoj skupini na izradi pravilnika za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, s obzirom da podsjeća na naše ime javno je dobro. Ali ta karta nije napravljena, dakle nije napravljeno u principu ništa. Ovo što smo vidjeli neki dan je osnova, znači neki početak, to je ono ko kad idete napraviti, aha, treba bi napraviti to i to. I samo ste to napravili. Napravili ste skicu šta bi trebali, ali niste u stvari ništa napravili. Kad odete na gradove, kad pogledate, tamo vidjet ćete da nema 20% gradova, općina napisanih, da se vidi koje su im odobrenja, koje su im koncesije tamo. Karta ne radi, to bi trebala biti GIS karta, a karta vam ni ne može raditi, jer mislim, sve to lijepo što su oni napravili, lijepo je da čovjek može pročitati što je pomorsko dobro, lijepo je da se možemo informirati, lijepo da ima formular gdje ljudi mogu prijavljivati nezakonitosti na pomorskom dobru. Onako iskreno, ja sam mislila već da su i odustali, makar su nam rekli još u 10. mjesecu 2017. su nam rekli evo počet ćemo to raditi, to je u toku, mi radimo na karti, na izmjerama, na ucrtavanju ovoga ili onoga. Ja sam mislila da su odustali, ali pojavio se taj početak, ali vjerujte mi, to je početak onoga što treba napraviti. To još uvijek nije za promociju. Vladimira, ja ne znam ste vi gledali seriju iz 81. godine Da ministre ili Da premijeru. I svaka rečenica izgovorena u toj humorističkoj seriji je ono gdje mi danas živimo. Znači, nevjerojatno. Mi smo trenutno u 80. godini. Znači, koja 2019. Mi smo u 80. A mene je to podsjetilo na one kamene temeljce koji se po 5 puta stavljaju. Mislim, otprilike... par postola. O kameni temeljci, to otprilike promocija ovoga što ste vidjeli je ono kad ovaj baci jednu lopatu zemlje i onda dalje, gdje je projekt dalje. A ne znam hoće li ga napraviti, jer ovo što je napravljeno ne da je malo, nego je nedovoljno za 2 godine. To je, eto, počeli smo, ali 2 godine je prošlo, a nemamo još ucrtane niti koncesija, kamoli koncesijska odobrenja gradova. Ovo ja zovem izjave Vuk Tovara. Pazite, 5000 godina niko nije uništio okoliš koliko smo mi uništili za 10 godina. 10 zadnjih godina. Pa ništa se u stvari ne radi. Evo sad je bilo na skupštini županijskoj kao neka oduzimanja ovo ono, mislim, niti su oduzete koncesije koje su prekršajno kažnjene, koje imaju negativne ocjene, niti ne dolaze na dnevni red. One koje dođu na dnevni red se povlače. Šta da vam kažem, mislim, sve se kao nešto događa, mislim, ja ne znam to, mi smo stvarno uspjeli u 10 godina uništiti sve, naprosto zato što niti ima sankcioniranja, niti se poštuju inspekcijske odluke, čak i kad vi prijavite i kad inspekcija kaže to treba kazniti, ništa se ne dogodi, ama baš ništa se ne dogodi. Evo lijepo, vidite, spominjete te inspekcije, evo da ja ne ispade da ja ovdje lažem. Izvolite ići na internet ili negdje dobiti broj telefona nekog inspektorata, izvolite ih zvati, ajte, tužite se nekome. Nećete dobiti nikog na telefon, nije ih briga, reće da im napišete mail koji ide u Zagreb u ministarstvo, onda je oni iz ministarstva narede ome da dođe iz Splita negdje ili iz Omiša. Mislim, to je suludo, to je sprdačina, to je zapravo kriminal. Ma dobro, sad su tamo stavili neki mail da se mogu prijavljivati inspekcije ne inspekcije, nego tom županijskom odjelu na pomorsko dobro, na tom sajtu imate jedan formular koji možete ispuniti, ali šta to, mislim... O čemu oni pričaju? Pomorstvo u županiji, znači odjel za pomorstvo je odjel koji će vašu prijavu prepisati i poslati inspekciji. Znači, to je opet
posredništvo do inspektorata. Inspektorat će vam izaći ako mu pišete direktno, ako pišete u Zagreb, ako pišete bilo gdje, onaj dan kad se njemu izlazi. Prvo, inspekcije na pomorskom dobru nemaju brodove. Prema tome on ne može ni doći do nekog mjesta dok ne organiziraju posebno karavanu odobrenja, 50 potpisa dok vam dođe. Za to vrijeme vam prođe 2 tjedna do 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca već sve devastirano. Vi ne znate šta bi napravili. Pa ja bi to lako riješio. Ja bi njima svima dao otkaze. Ne bi oni meni radili, zatvorio bi inspektorate i napravio nove. A to bi mogli kad bi znali koji je inspektor za ko šta nadležan. Jer vi prijavite jedan inspektor, on kaže ja nisam nadležan, to vam je kod Pere. Onda kažete Pere, onda Pero kaže ne bi ja, to bi bio komunalni redar. Onda komunalni redar nije nadležan za to, nego je nadležan za ovo drugo. Pa onda on to vrati ovome i tako se vrtite u krug cijelo vrijeme. Ali pazite, postoje kazne inspekcijske. Postoje. One su napisane, međutim se one ne provode i ne postoji mehanizam na koji se to što je i napravljeno od tog minimuma, razumite? Skoro ništa ne rade, a onda kad naprave, onda se to ne izvrši. Ma vidite, ja sam rekao da kad treba doći kaznit kafić, jer ne znam, vrti muziku i pušta Radio Brač koji isto plaća, da bi sad ovi kafić plaćao što nas sad slušaju. To je to. I onda će doći tamo kazniti ih sa ne znam koliko hiljada kuna što nas slušaju, ili će kazniti ne znam zato što imaju bijeli umjesto smeđeg šećera. Tu su jako brzi. A kad treba zaštititi okoliš i uništavanje obale, nema ih, treba nam brod, treba napisati nešto tu. Svaćate me? Ma ja vas svaćam, ali mislim, ja bi njima svima je koncepcija svega naopaka. Naopaka je jer sam smisao davanja koncesija je vrlo, vrlo upitan. Postoji presuda Upravnog suda u Splitu koji kaže da koncesije za normalno korištenje plaža, znači ono da staviš K3D, imaš tamo neki polurestoran, polu nešto, uopće nisu potrebne, da bi to trebalo sve ići na odobrenja. Trend koji Zakon o pomorskom dobru tjera, znači vlada, ministarstva, županije i tako dalje, je da se daje što više koncesija. Po meni to nije logično, ali oni su tako odlučili i uopće ne znam kako bi se to moglo i trebalo spriječiti. Kaže koncesije, lijepo piše na tom sajtu, a inače svi to znamo, kao na pomorskom dobru ćemo svi moći koristiti obalu i to sve što ima. A onda vam se pojave hoteli koji kažu, ali znate vi ako dođete tamo, moj gost će se naći uvrijeđen. Gledam ja u jedan taj hotel koji ne da nije gotov. Kaže da će u 5. mjesec primi goste da je rasprodan. A još uvijek je u betonu i gledam u njega i to more ispred njega će on jednostavno reći pa to od našeg hotela. Pa u principu problem tih koncesija je da je percepcija ljudi da onaj koji dobije koncesiju vlada tim područjem i to na način da može raditi što god hoće. Vi ako pogledate samo Borove šume uz obalu, vidjet ćete da ih je pola posićeno da bi mogli staviti više K3D, stolica, suncobrana i ne znam ni ja čega. Nešto je palo i od bure, naravno, daleko od toga. Imamo i ovoga potkornjaka koji harači, ali ništa od toga nije problem, nego je problem što se u zadnjih 20 i nešto godina baš uzmore ništa nije usadilo, ali ništa. Ja to znam jako dobro. Isječeno je, nije ništa posebno nego isječeno. Isječeno, dobro. Sad, kad neko dobije koncesiju, on smatra da on može posjeći stabla koja su tamo 200 godina rasla, ili 50 godina, ili 100, zato što on ima koncesiju. Namjena koncesije nije ta da oni rade šta god hoće, ali je to tako u praksi. Mi ne možemo promijeniti tu percepciju kod vlasti i to je najveći problem. Kad betoniraju se obale, dodaju se komadići betona ovdje ili onda, ne bi li se stavile ležaljke pa zaradilo 100 kuna ovamo ili tamo. Ono što je županija sad promovirala je početak od početka, bez karata, sa točno nacrtanim onim što oni smiju raditi na pomorskom dobru. Mi se nećemo maknuti, ali
ama baš nigdje. Ako za 2 godine nisu uspjeli izbaciti niti kartu sa djelomično ucrtanim koncesijama, znači da u praksi nije napravljeno ništa. Koncesije su trebale nakon pravilnika, znači i nakon aneksa ugovora u roku od 30 dana svi dati svoje nacrte šta imaju na tome. Za Supetar je jedna prošla javnu raspravu, je relativno mala koncesija koja je pod građevinskom dozvolom, jedna druga je došla na javnu raspravu potpuno netočnih podataka unutra, odnosno ništa nije ucrtano. Mi smo ju vratili kroz javnu raspravu, ona je sad na doradi. Znači, nema ništa. A ostale 2 koncesije nisu ni došle na javnu raspravu, dakle nisu ni nacrtane, za njih ni ne postoji nacrt. I kako je onda mogla županija napraviti kartu kad još uvijek nije uredila da se to nacrta negdje? Evo ovako, Vladimira, sad ćemo zasvirat, ću moliti ljude ako ima neko pitanje da vas iskoristimo dok ste tu. Na 631 možete nazvati i pitati nešto vezano za ovu temu o kojoj pričamo. Eto. Dolje na plaži ja i ti smo bili sigurni da lako ćemo popraviti svijet. More još uvijek baca momce, budale love se na njih. Dolje na plaži sve je isto, samo ja i ti smo naša srca prodali usput. Daleko je more, daleko je plaža zabluda, za jednu noć pokvario se dan. Sve, da li biste tren, samo ta noć da vrati se, da li bi sebe, da li bi sve.
Evo, javno je dobro, a onda smo došli do pomorsko je dobro. I tako, lijepo je da koriste vaše ideje, Vladimira, i sad tu baš čitam ovdje o ribogojilištima, na platformama, o izlovljavanju ribe. Jer to samo obala o čemu mi ovdje pričamo, da pojasnimo samo ljudima? Ribogojilišta? Da, sve ovo općenito, ali ovo o čemu sad ovdje govorimo, o tim koncesijama, jer i tu spada samo ono plažice ili sve moraju objaviti? Sve bi trebali objaviti, znači, ali sve bi trebalo biti ucrtano. Pazite, oni imaju te karte, za ribogojilišta moraju imati karte i katastarske planove i tako dalje, ali mislim, gledajte, nisu ucrtali ni ono što uopće nije tako imaginarno, nije parcela usred mora pa je neka mreža pa to, nego nisu ucrtali ni ono što je na plažama, mislim što svi znamo da je pod koncesijom, ali ni to nije na kartama ucrtano. Pazite, nikome nije, rekli su tamo, da će oduzeti koncesije ko ne preda te svoje planove koncesija. Nijedan nije oduzet. Nije čak postavljeno ni pitanje di su ti planovi. Zašto nisu došli na javnu raspravu? Pazite, 2 godine od tada. Evo imamo pitanje slušatelja. Dobar dan, izvolite. Slušajte, ja mislim da je pitanje i odgovor da mi živimo u jednome đavlome krugu, jer ovo je krug đavolski, razumite, gdje se god okreneš svugdje je pakal, svugdje, na cesti, na moru, ma svugdje, gdje god dođeš, svugdje je pakal. I to je odgovor na sva ova pitanja i na sve ovo. Jedino vas moram reći da mi se super dogodio lipi događaj ovdje na Strožanačkoj ovoj novoj plaži, što su napravili jedan prekrasan prostor da djeca se mogu i voziti i ljudi prošetati i pasi isto na zelenilo. Zna se šta, jel? Učiniti. Eto, to je jedino što me obradovalo u ovo zadnje vrijeme. Ovo je stvarno jedan pakal na plaže, na ulice, gdje se god okreneš, gledaš hoće li te ko s biciklom opaliti u leđa, hoće li te ko satra preko pješačkoga prelaza. Ovo je stvarno katastrofa. Nema više odgovora. Mi smo nego pakal. Omogućili to. Mi smo pozvali sve divljake koji postoje da dođu ovdje živjeti. Mislim, to je... Otvorili smo vrata, dali ključeve, ne maškarama, mi smo dali ključeve ljudima koji... Ovo je, ljudi, moj pakal. Eto, pakal. Živimo u paklu u ovoj državi. Aj Bog. Eto, niste pitanje postavili, samo ste dali definiciju. Pitanje i odgovor. Pakal. Gotovo. Pakal. Hvala vam lijepo. Vladimir, je li pakao? A sad, percepcija jednog, ili moglo bi biti raj, mislim, što se toga tiče. Sad, ne znam, a možda, nije, ali idemo ka tome, jel? Je li ova zemljica sa 4 milijuna ili 3 milijuna i 600, ovi su odselili drugi, pardon, je li treba ukinuti županije koje su samo opterećenje financijsko i samo nam glođu u kosti? Čemu služe županije? Ja još pokušavam to shvatiti od dana kad su osnovane. Pa ja vam ne shvaćam čemu služi 80% državne uprave. Mislim, vi mene pitate za županije. Ja uopće ne razumijem zašto toliko puno ljudi premeće te papire, a ništa se ne događa pozitivnog. Mislim, pitate jel treba županije, pa jel treba 90% tih ureda, dopisa, propisa, ovoga i onoga, mislim, kakav to smisao ima sve zajedno? Mislim, kad se ništa ne događa, evo, sad smo pričali o pomorskom dobru, postoji gomila propisa, pravila ovoga onoga, a sve ide naopako, mislim, o čemu pričamo, kakva županija? Jel trebaju općine, jel trebaju, ne znam, mislim, ja stvarno ne razumijem na koji način je neko smislio da od nas tih 3 milijuna i 600 koliko nas je ostalo, milion ljudi stvara neke propise od kojih 200 ljudi ili 200.000 ljudi ne poštuje te propise i onda bi mi svi morali ne znam, živjeti u paklu. Vidite, ja čitam ovdje nazive u županiji, gradovima, ministarstvima koji imaju titule ljudi koji tamo rade. I ja nisam očito dovoljno obrazovan da shvatim čime se oni bave, šta oni tamo rade. Ama to i kad pričate s njima ne znate. A kamoli da im pročitate titulu. Mislim, imate i odjele čitave za koje ne znate u stvari, mislim, šta rade. A imaju popis djelatnosti od
ne znam, 50 različitih djelatnosti, a od tih 50 vama treba jedna, ali kad ju trebate onda ćete shvatiti da nije to baš taj odjel nego oni drugi odjel. I tako se šetate od odjela do odjela, mislim, ne znam. Gledajte, uprava je neefikasna. Druga stvar, od nje se traži jedna gomila papira za koju ona nema ljude, mislim. I onda su napravili gomilu tih županija, gomilu tih općina, i to sve zajedno nema smisla, mislim, jer se ništa u praksi ne mijenja, samo je svakim danom sve gore i gore i gore. Je li to namjerno napravljeno tako da ovo sve bude što smo sad rekli? A nečija namjera je, samo šta ja znam čija je. Moja nije. Eto, pretvorit ćemo ovo obalu u Antaliju. To je kako mali Mujo zamišlja ljetovanje, tako će nam izgledat obala. Ja bih vam jedno vrlo aktualno pitanje najavila. Odnosno, tu će biti problema velikih. Intenzivno se mjeri pomorsko dobro. Ljudi nemaju pojma da se mjeri pomorsko dobro uzduž i popreko. Znači, ako mjere pomorsko dobro tamo nekome di su polja, gomile, ovo ono, neko povjerenstvo za koje se ne zna ko je u tom povjerenstvu, bar nije javno objavljeno, sigurno znaju oni koji su imenovali. Da. Ali mi ne znamo. Mi ne znamo niti da mjere pomorska dobra, niti ko je u tom povjerenstvu, niti ko je na terenu odredio granice, ljudi u čija polja se ulazi ili parcele ili ovo i ono, također ne znaju da su im ušli u posjed, da je neko mjerio to tamo. Ne zna se način na koji se postavlja ta granica pomorskog dobra, makar postoje različiti propisi i tako dalje. Biće s tim velikih problema kad nakon što su sve izmjerili, ljudi počinju dobivati obavijesti da bi se trebali s tim složiti. Pitanje je da li se trebaju s tim složiti. Nekad trebaju, nekad ne trebaju. Međutim, oni pojma nisu imali da im je neko mjerio parcele. Niko ih o tome nije obavijestio. To će vam biti kaos i od tih izmjera neće biti na kraju ništa, samo je neko platio izmjere, neko je izmjerio pomorsko dobro i na kraju će to završiti na 150.000 parnica i zagušit će sve sudove ovdje ili ondje zato što nema komunikacije sa ljudima. To ne može tako. Pomorsko dobro je javno dobro i opće dobro. I sad tamo neko povjerenstvo i neko ministarstvo i neka država koji nisu vlasnici, jednako tako kao što nisu ni ljudi vlasnici, nešto rade, ali ovi drugi koji isto nisu vlasnici, ali se moraju brinuti o tome, ne znaju ništa. Pa kako to može biti? Pa nemamo mi ni definiciju javnog prostora. Nama je sve javni prostor. Sada sam u šumi s medvjedom, to je javni prostor ili je trg u gradu javni prostor? Mislim, ovo je redikulozno više sve skupa. Smiješno. I sreća da nas niko ne sluša ovo što ja i vi sad pričam. Sreća da nas ne sluša puno ljudi, ali Vedrane, najavljujem vam za par mjeseci kad ljudi počinju znači po čitavoj Dalmaciji se mjeri pomorsko dobro, kad ljudi počnu doma dobivati obavijesti da potpišu izmjeru pomorskog dobra, onda će nastati kaos. Aha, krasno. Kaos. To se radi ja uopće ne znam na koliko gradova, općina, županija, ovoga, onoga, svugdje se uzduži popreko mjeri pomorsko dobro, a da ljudi nemaju pojma da im se to mjeri. I samo na kraju mi recite gdje ljudi mogu provjeriti da im to neko čačka. Ne mogu provjeriti. To niko ne zna. Bravo. Vi nemate gdje vidjeti da li mjere pomorsko dobro recimo u Kaštelima. Evo, koga ćete nazvat, da li se mjeri vi imate kao neki plan izmjera pomorskog dobra koji je dan u županiji, međutim vi možete mjeriti pomorsko dobro na zahtjev. Znači Pero, Mate, Ante, općina ta i ta, grad taj, privatnik taj su mogli naručiti izmjeru pomorskog dobra. Znači ne znate da li oni to mjere ili ne mjere. Da mi ne bi sad mlatili praznu slamu, mi smo dovoljno toga danas rekli. Ja vam se zahvaljujem, mi ćemo nastaviti opet kad bude nešto konkretno, a očito će biti nakon ovog. Biće. I ništa, neka se jave na javno je dobro i ja se zahvaljujem. Evo Vedrane, zahvaljujem i ja na pozivu u ime inicijative Javno je dobro. Mi se i dalje bavimo pomorskim dobrom kao što smo se bavili i onda. Sve manje i manje informacija legalno dobivamo.
ovo, da ponovim još jedanput, ovo što županija promovira nije niti početak onoga što su trebali napraviti, jer bez karata i bez mapa da mi vidimo di je ko šta dobio i di ko šta smije imat, nismo ništa napravili. Dobro. U županiji. Ovo To je smo- jedna stvar. ovo A smo sljedeća stvar je, Vedrane, druga tema koju bi ja otvorila, ako ćete drugi tjedan, je smeće. Imamo strašan problem s tim. Eto, mogli smo i danas o tome, a mogli ste mi to već reći, ali dobro, onda ćemo idući tjedan. Hvala vam i do slušanja. Može. Moj radio, Radio Brač.